Ba Richardson Siang Shai ubana East Jandil District ulabu haduk lai tilik yartiai nakashnat thungkam ka District Selection Committee DSC East Jandil District manyo jing panchai halor rukam thungkam ka DSC bat ka ba usngok kya e ka dei halor ka jing panbana ka DSC East Jandil District ikyartli ki post sectional assistant Henry Hakapor ba thungkam pan la thung haduk lai ngut ki brio ka RTI ka baningkong ba ulabu kadai hakashitarek ubnai jemmang arhajarpsan kartiai kabar kadai hakartarek unaitung arhajarpsan bat min hakalai puiterek unaitung ulabu piang sakartiai kabalai utei urang ba roong ba kartiai balabu min hakalai puiterek kadai halor ka jingbam songhoni ka jingpen banai ki post sectional assistant ulapan jingpen shairu bahatu ki doni em ki CCTV ni kinu recording ba la le da ka DSC ngala panjing mit shairu ba u e ni ka e kata ba ka DSC kala tap kam namal ki pen mi post ba pen bana badan tang artli ki thung kampan hadu laitli ne laingut ki brio bat ru kat kum ka jingtep ka jonga habanga pet kat kum ka guideline ba wan na ka sarkar jala ha ka bi dei bat ka jingpelong ya ka exam DSC ngayo I ba shwa ban advertise ni pen bana habdan ka approval nakatanat badai pet bat kiwe ki benta kani ka jingwat RTI jonga ka longru baki tu ki ba apply kin dup shai bat ru naka benta ka jinghun lang jong baro ki ba apply kam DSC to ni ke lepawi tarik bena Julai ajar kausan ke benta wancha ni cha office yang udisi to halot ke RTI ya ke DSC biang ko man ki additional RTI ya ketai ko ada dewan bo ola arsen hadin ke jingal bo kate hadin dang pule benia o dang pai benia ya ki warok ki benta ga yo ngeni ke kam DSC dan mancu ko yang ngagitai ki poin ko dep opan lagi ni da dep lembaga RTI da file kane kita ki poin ko kam warok cok ki wadang duna ya kini wadat da dep caden ke RTI ko nangkong man ko khanru tarik me ajar pausan ko arwan haka khande tarik bena Julai ajar pausan te ini ke lepawi tarik Julai ajar pausan man ko kesien ko wale to warok ni RTI to benta go waga DSC Izantia Hilsi nak benta ko RTI ka bapi file nangkong ato nakaliang jompi layo na mi kataka sebab ka bopura haka jingadai bat kenika jinglek bu ka jompi ya kenika RTI oh ya ketu ko nangkong da emi ko jubab ki changa te Henry emle ko de mention yo hite ko dawa warok jai kita ki marks ne kat mem e ki warok ke marks hakani ko R1 ko ada depan lain ya dep haka kende tarik bena Julai daman spesifik kan cok ya kita ki marks ki ko warok kena benta ko ka sectional assistant no yang hanto ki pemi tang artli ki post Henry pat hak result kini kumpalangut ko yo hato benta kini pila yo nem ya kini ka coba ka basai na kalian ka DC haduk ni kesni ho da lembaki press media le da dawai kuwa udisi pen cia o ya gani te kadang lagi poros ni haduk ni kesni haduk ni step le clarify udisi te ke dau pen man ko yang ya keni ke RTI walai bo oni panole da ka certified copy certified information halor kata ka benta kuwa ke sectional assistant kuwa mut kuwa mi lingut ki selected hawa advertise temut I'm dadap benya coba ya kata lembaga information ko file ni tu yuluti mana perwaiki hini yuk ciawar RTI ka bapi lebo hakne ka bala dep kelas RTI ka bapi bu lanem ban batai nikot ki kita ki mo ki jikli bapi bu atau kan ni ka bapi snow don kam haban yo ya ka coba kamada omon tu mudaman spesifik coba ya kita ki marks ya gani ka RTI ko R ko bo MD kamwa ar ko khande le points te ki bo ni na gani 75% ni cover ko ya ki marks for each post for each stages of recruitment te gitu ja R% ko taman regard ko cubo kam ko nangkong ko ki ye di kita ki list gani kategori yang ko post hapo yang ke DSC kiye di kuwa mto wan ulai go chaga departmental recruitment kuwa mto aga DSC wa departmental pol go cha MPSC mukite pano ke panel de certified copy ya gate panel ya communication wa ka department wa ka DSC hawa advertise kiye gini ki post koro gini ki post kiye kita information ya communicate ki
Tepan yo warok certified copy na both side ya communication ke yongki te ya notification ki rules ki cut up marks ki prescribed syllabus specifically ya kini ke DSC ku ada kut advertisement ki mat ajar pauso dapan specific baik agni ke benta ketegua ar te lor kita wan temut bon tok gi marks ku pana specific for each exam, specific for each post. So kerja dia berkenika RTI atau filayok ni ban dia penduk yau Deputy Commissioner ke Eastern Jahres District ban beli banyak lau ku fit na semang kenika jinglet bu ke jong kenika RTI. Uklibnya tem tenre emi ke jingya chema chisen kedau pen mani chema chisen ku to hadin ketu ke concern officer wa provide yang information yo memang certified copy ke hagatu ku provide nya ya ke marks ku ada brief oleh hagatu ku nongkong media te achwa pediang aga ya gete mud laya chama wo kat wato em gote kesni te laya chama wo te sanyuga man certified copy yo ketu ke marks te kumo man not aware ya ke RTI wa aware new man to baro gini ki information provide yang ale kamu charman hi wa provide yang te ya ki concern one kita ki problems ki issue one any mi kamada chabisi ne dawa kut kening to tre temut kwa lai bon sen kwa cho chem cho waro jai to analyze oki what strategies on kita to ke stage hadin da yo waro RTI utho da ka some sort of complaint or request chong ha ka jing chem ko yong alang ka information wa eki No sin pi ong pila da ban bu ya ke RTI. Kani man ko kesen ko wale kejubab la kan no sin filayok. Kejubab kadang cisen to kewaar ketai ko nongkong ke kan rume da de biok ka da de brief ka kuwa arwan kuwa apply haga kendu tarik ubenai Julai dadep apply te komong ladiyang dia kata gelip house ni intu la dadep percang clear te officer tonggo mud ke information dadep ready ko te dang haga office ke meet yong ucarman ko chaman yung DSC te dang yang kam ke podang kidang emsa kendis ni ujubab ki yang aku apa pot lip house ni dah tu nak kalian kejong pi labo ya kenika RTI jala sei kidon kato kan ni kijing he sebab pi nak kalian kejong pi ya kendo kemo nongwa di RTI to kidon em ha kijing ya linti kejong pi pa pi sema kidon kato kan ni kiba kwa ban stop le ni kiba kwa ban khanglat ya kenika kijing ya linti kejong pi don em komentar kijing kijing Henry kwa ban pang labat kubor emi cicin ki bru kuwa phone we chem yang ale ongi hey em kita gilok kwa ya chem yame ongi ya kita gilok ongi am tele ong ba ga ye ka kam ongi ba ga tu ga RTI DSC me ngaram kam ya chem waki to ile madang panaga information te next step ko wan madia chem waki le ke teu ong ya ki te mem kam ya chem te mut kam te man go halor ke te ke bentak sementara bila bu biang ya kenika RTI minta ke sini ka la ko wetrik banai na tung ada absan telano pat pin yo ya kenika coba kuyuluti hapot lip house ni kam ke RTI Act hapot lip house ni to ujubab ki yang the maximum I'll wait for 30 days atau nak kalian ngong pila da pin saya kenika jubab dan ba kenika RTI pin nyai pe skmat ne pin sa shong perkat pat ko ka sinjam